Što te briga? Ja nisam nešto. Dragi sugrađani, ja vam se zahvaljujem što ste došli u ovolikom broju, s obzirom da je 3 sata u danu i što ste odvojili svoje vrijeme da dođete da podržite ovaj skup. Ja vam se isto tako zahvaljujem što niste bili nekorektni, već što ste bili korektni. Zahvaljujem vam se da niste izdali i kad je trebalo, mnogi bi izdali. Govorimo ovdje o otvaranju vodi. Niste dozvolili da ja ne prisustvujem ovdje. Suprotstavili ste se vlasti. Pokazali ste da ste hrabri, da smijete, da možete i da hoćete. Ja vam se na tome srdačno zahvaljujem. Nisam ni ja vas izduo. Bilo je jako teško. I meni, i Hajretu, i Najlu, i Čamilu, i Seji, kada smo tek se organizovali da radimo vodovod ovdje. Mnogi su bili pesimisti. Mnogi. Evo, danas vidite, ovo naselje ima dobru vodu, kvalitetnu vodu i taj problem više neće nikada biti. Ja sam prije nekoliko dana dolazio sa jednom grupom ljudi, obilazili Slivno ovdje i sjedili u kući. Pitali smo šta je još problem u naselju Slivno. Otprilike sve se svodi na prijevoz građana pa i đaka gotovo. Ja vam obećavam da ćete imati prijevoz u vrijeme mog narednog mandata. Organizovat ćemo prijevoz sigurno i izdvojit ćemo sredstva sva iz budžeta. Ne trebate ništa doturati vi i plaćati. Vi ste rubno područje općine i zato ste bili zapostavljeni prethodnih 20 godina. Ali zato ste u ratu bili na prvoj liniji. Ginuli. Korištena vam je i stoka, i traktori, i kamioni, i bilo koja vozila. A kad je trebalo da se nešto da vama, ja sam taj koji je rekao radit ćemo vodu na Slivnu. Zajedno s ovim ljudima koje sam nabrojio, naravno i ostalim mještanima. Uradit ćemo mi još šta vam bude trebalo. Usmjerit ćemo se prema Orahovu da radimo put. Jer vaše livade i vaša zemlja je većinom u tom dijelu tamo. Nećemo dozvoliti da vam otmu zemlju na Hrasnu. Radit ćemo novi prostorni plan. Oni bi sad oteli vašu zemlju da je otkupe po nekoliko hiljada maraka pa da je prodaju po 20.000. Neće vas opljačkati. Nećemo dozvoliti svi zajedno. I ja i ove stranke koje podržavaju mene. Ja sam, zato što je Šišić Rami oduzeta bila zemlja, uzurpacija, promijenio ženu doli. To je bio haos u opštini, kad promijeniš jednu ne znam kada da radi drugu. Napusti. Čeka ih na birovu 500 takvih. Imao sam hrabrosti i snage da je smijenim. I smijenio sam je ja, vratili su oni nju kasnije. Na isto njeno radno mjesto. Ali nećemo otimati zemlju, već ćemo vraćati zemlju.
Borit ćemo se da vraćamo zemlju. Ja vas pozivam i znam da ste časni i pošteni ljudi, da glasate za ove stranke koje prate mene i da glasate za mene nezavisnog kandidata za općinskog načelnika. A ja ću odgovoriti zadatku. I još jednom vam se zahvaljujem što ste došli u ovolikom broju i u ovo vrijeme u 3 sata dana. Hvala vam.